Nā tērā tētahi whare hou kua whakatūwherahia ki te rohe o Taranaki e whakanui ana i te tangata whenua. Heoi tērā ngā kupu tātā a te hunga i runga ipurangi, ko te whare hononga te ingoa o te whare e tū ana ki te taha o te whare karakia o St Mary's ki ngā motu. Ko te hiahia te iwi ki te whakaea i ngā rerekētanga a ahurea i waenga i te hapori. Anei a Maika Ackroyd. Me he kono tōna rite e tū nei tēnei whare. I would want people to see this building and see it as a tohu of change. Ka whāngai tēnei whare i te hapori ki te hitori o ngā motu. This place, the church, was used by the British military to both locate themselves there and then move up and down Taranaki, essentially fighting my people. The work of building Te Wari Onunga is part of the process of dealing with the healing of our history. Kei tōna taha e tū ana, ko te whare karakia toka tawhito o Aotearoa a St Mary's, I hangaia I te tau 1846 ki runga I tētahi pā. Te Wari Onunga is finally a place on Pukaka again that is a representation of Te Ao Māori. And it's actually on a parallelogram that points to Paritutu, so the sacred toka of Ngāti Tuiti. Ahakoa tōna rerehua, he nui ngā tau tohe I waenga I te hāpori o ngā motu, I tōna rereke ki te whare karakia o St Mary's. I got onto a couple of the Facebook threads and invited people to our community breakfast. I said, hey, come along to breakfast, I'll show you breakfast and I'll tell you some of the story. And out of the hundreds of comments, not one person showed up. Mō tēnei uri o te Ātiawa, me huri ngā whakaaro. Like there is a momentum shift where the wakaaro, the thinking and the understanding of Te Ao Māori, it's not just about pretty little designs and stuff like that, but it's actually about a way of thinking and a way of being. Me te tūmanako mō tēnei whare, I tautoko hia e Ngāti Te Whiti kia kawea tonutia ngā mātauranga, ahakoa te aha. Maika Ackroyd, Te Karere.